Le cúpla seachtain is tá go bar hús an seo sa deatach mór I baile a clia. Tá go bar sa áirtleán na Manastrucht, páirt beag ag mar ceoltar san dhráma Last Orders at the Dockside. Okay, tá just siomra festa sin Bill. Hey Bill. Hello. Good evening. Tá Bill sa banna ceolar stáitse agus sin Terry. Or 1 to 10 of us in show? Oh, the wind gone out. Yeah. Guys, Bralum Dermot Bolger, agus on scale atá ínti to get on a hever, agus is receiving inspire fresh in the sun. Right. Yeah, no drama fear spacing the back. Agus Bralum show. Auraniach agus killed in skull, you know. Yeah, so that's going to be just yeah. Especialmente la música muy buena. Ah, la música es muy buena. Con viar agus geall chorumsa so con me a romolina con lemon stáitse in show. Níl sé gobar. Just one garneto. For the Mr. Deatach, this is your standby call. Standby call. Okay, come and go on. Sa dhráma Last Orders at the Dockside tá scéal jazz faoi pobl atá lonathe ar na doganna I BLOC lia 98.